Miras lakay halos 3,000 Kapampangan basketball fans deng tinagon keng Brenzy Giao Convention Center keng siyudad San Fernando anyang Martes, November 28 para keng Game 2 naning Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL Finals. Maraguliang bage ing pepakit ng suporta ring kakatamong kabalen, bang panandaman dereng Pampanga Giant Lanterns ing home court advantage kontra Bacoor City Strikers anya 2-0 na ing karelang standing keng best of 5 series. Bukod kareng die-hard hoop fanatics, present la naman at kayabing mag-cheer keng Pialong di Pampanga Vice Governor Lilia Nanay Baby Pineda, Board Member Maylin Pineda Cayabyab, Lubao Mayor Esme Pineda, Congressman Dong Gonzales at deng aliwapang lokal opisyal. Opo, kareng ka na akong kabalen, Kemporak, kampo po kareng buong Kapampangan. Siyempre, supportan tayo po ing kay katamong gobernador, ing Pampanga Lantern team. Sana po akwa tayo ing champion. Salamat po ng mga solid fans ng Pampanga Giant Lanterns na dakadaka po salamat kung support tayo king Pampanga Giant Lanterns. Sa pong kay kaming gob, may unite kami po para kay kayo. Kasi po, yung Pampanga, #1 niya po king basketball. Samantala, pasalamat naman ni MPBL owner at world boxing legend dating Senador Manny Pacquiao kay alang sawang suportada rin kay katamong kabalen kay liga. Masayang-masaya ako dahil sa ipinakitang suporta ng mga basketball fans, lalo na dito sa Pampanga, at napakaganda nga ng laro. Asahan naman kanu alakwas depang pasantingan ng MPBL, bang balaw siya ing kayang misyon, amamye kanong oportunidad, kareng basketball players kareng may yaliwang probinsya. Mabigyan ng chance yung mga basketballista natin nasa mga probinsya, madiscover yung galing nila like Baltasar. Hindi na nakikita yung galing niya noon at ngayon nadidiscover natin na isa siya sa pinakamagaling ng mga player ngayon, sa players ngayon sa IPBL. At tuloy-tuloy natin itong IPBL, pagandahin pa natin at dahil dyan sa suporta ng sambayan ng Pilipino at siyempre nandiyan ang Panginoon at gagabay sa atin. Marapat keng Game 3 keng pilatanan ng Pampanga Giant Lanterns at Bacoor City Strikers keng Strike Gymnasium keng Bacoor Cavite keng Sabado, December 2. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong makabalen.